vidim. Ovo ti je stara priča. Znači, ali je ponavljam. To neka stara priča. Stara priča. Opet sam bio danas da kupim. Evo, voli da reklamiram. Opet voli da Opet reklamirati. ribu si išao i danas da kupuješ. Kupujem tamo mi je to mi ne bliže. Znači, vidimo one radnice nesrećne, mada boli svakog uvoza ovo što ja pričam. Duško Markoviću, premijeru. Ja znam da ste drugovi s ovim Bokanom to daju, pare, voli, budu. Radile su do 3 sata ili do 4. Sinoć, popis im je bio bez plaćenog, bile su u drugu smjenu, pa su ih ostavili do 4 da rade uveče, pa su pošle kući i digle su 5:30 da dođu na posao. I bez centa, koji je to zakon koji ćera čovjeka da radi 40 sati u kontinuitetu? Pa ne rade ti ni kamionđije bez 8 sati. Da, nema me za ovo je država, stvarno, nemojte mi pričati o Medojeviću, o hapšenjima, o čudima, kad po radnicima, ali serete. Treba radnike zatvoriti. Treba njih pohapsiti. Znači, kako vas nije sramota, one rade za tebe, druže moj, kapital da ti donesu, kako te nije sramota da ih maltretiraš i da im ne plaćaš, protivzakonito rade. Kako te nije stid? Imaš i para, ne znam koliko imaš para, neka imaš, boli me uvo. Ali nemoj drati te ljude, ne smiju da pisnu tamo i ćete ih bez posla ostaviti. Znači, katastrofa. Nemoj, tako si dramatičan, brate. Ti si tako dramatičan, svaku. A ili Grejota, zamisli da ti žena tako radi. On je našao nekakvu ženu tamo, razumiješ? Činjenice koje su poznate. On je našao nekakvu ljubavnicu tamo, Gorane, i vidi što priča. Pazi, slušaj. A ja pričam normalno. Slušaj, priča istinu, ali istinu koja se odavno zna, nema potrebe za dramatiku. Ja sam ovo danas čuo, ponovo. To je isto, pa nema što. To se ne može. Otkrio si Ameriku sad ljudima. Za 3 mjeseca da ponoviš i potpuno isto. To su majke nečke djece, to su nečije žene i da su muškarci. Opet ćeš za 3 mjeseca. A ponavljaću stalno da ostane da je ova država raspad. Ova emisija ništa ne znači. Znači mene da rečem. Znači tebe da rečeš. Znači mene da to rečem. Da je ovo raspad. Evo vidiš kako je dramatika izbija. Eto, pa nije, samo tako pričam. Neka on dere bre, što ima veze. Duško Marković. Imaš inspekcija, imaš i noću poći inspekcija. Tebe je optužio bio da si desničar, evo vidiš ko je desničar. Ko je desničar? Ovo je ljevica, da znam. Mada mene baš briga za ljevicu i desnicu. Vidi o čemu se radi, od kad si ti postao predsjednik organizacije, pošli smo mi u... Pođe u kurac. Sve od žene.